Actress thim nei hat hi nisim som le khat mei thla sang khat zaku som sagi legit kumin sangai kot wang khwa ana pingin nu nem nga hau kip le pa sun khojang hau kip cha lai gil ga git la ani chan na ahin ama ho u cha hi pasal panglo hi la nu mei git a hi uvin hito bang u cha nu mei git pasal lo na u cha hi ku ki te khang thusima dinga ama sapen a hi diu jong ta san omin a hi ama ho in sung ki pa thei ta le kilung tu ta khosa thlisu kinil ke bau sanga ke pa na le nui na in abu in sung a hi uvin mi fel mi pon thole milung ning ta te a hi ve nu mei supi u cha git hi kilung tu ta khosa an hi vin a supi alai zon ho chu khatna nei khoi tu hin matejang sangai ko da umin a hi ni na thim nei hat thumna nem zalam ama hi tun sai ko da jinein sai ko da acheng in a hi lina chongpi tu hin mulzol suknu a aumin a hi nga na ngai nei thing ama hi sangai ko da aumin gupna ting nei ning ama jong hi sangai ko na aumin sagina kimboy ama hi dethli a aumin gitna tingcha kemun na phai si pura aumin a hi Kukiwood a ahung ludan palam si hi tua or bazar supermarket la khu thilzu a dukan ana bol a hi in hechelai chun actress thim nei hat hi thilchoin ana chi jingin a hi ami hi na monga mi freng le ho pi num ta hi ji chun palam si dongel to chun ahung kimel het ngalun kinel tain ana ki ho thei ta vin a hi anun chan a khosa le amel hoidan ho chu aven frame thoding chun agel le achunga kinep nalin ta anei tan heti chun akimu tu hlon si le frame thoding chun ana team jing ta na hi actress nu jong ahung nom tan heti chun akinup tu na hlon bangin sang khat jaku som ku le li kum chun niso film company let thang dongel director hi na nuya kum som kilung si chu a hin tho win hecha hin hoinu tia min sain ana umin a hi kum som kilung sit hin khu hin manga lungsit guilhung zolo thusim a hin lungsit ta thusim a hi ami hi namongin migun chu ato atham zo sia kita ta le pon tho ta bol to mai bol mai ti lo a hi ji chun a frame chu akinep na bang ta win ahung lo thing tan acting zong athi min a hi director pa le actor pa zong athim thlonin hiji chun a frame khu hechelai ka he nalmo jebe ai lo le amel si jebe ti di be hilin a hin bol do win a hi them khat gului lai jep ana hi ta jong le amel hoinaw le athip dan khu tu lai khang tha ho kisan jong ingai sang pen ai hi jing in a hi tu laya ki vonna dress azat camera hoi ta ho iman chaw hen lang chule editing na computer zat ho ki mang cha hi le Kukiwood chu koi manuya ikun di lo di hi kum som kilung sit angui hi hewa lung sit ta mel punu chun sang khat jaku som kulenga chun niso film company noima ma hin kho film a hin tho kit ovin hechu khala thim ta in vietnam mumin acting a hin bol kit ta na hi le mi pi chun a talent nei chu a hin he be cheun hecha hin kim boy tia min sain au min a hi mi ngai sang le mi het khat hong hitan ngui hiu hewa acting a bol jong le thi min lungsit sit au min khala thim ta a bol jong le vietnam au min mi asuke pa hle na hi Kukiwood anada hla dan mitam tain angai sanga avet num lain athang thip la eng si chule asei sinum jong ahung ki be che kitan leisi chi nangai dola lo theilowa te ji thil khat jong a hi ki din hi he jong le awal be sia ama be betalowa in sung mi te ho kisan sei sit dem si le khosung veng sunga thla mo na hil khop dia thudi lowa sei si ahung pharin anu le palung thim asunatan hecha kun chun anazada ta win a hi ama jong thanum hle hen lang Kukiwood khan to na dia bol jom pe num hle jong le abul lama ina seita ma bangwin in sung ki thungai te le ki za tu te a hi ji uchun nu le pa chun kadinga thil si e ko mu pon te tin Kukiwood chu anada lata na hi khowai pay film company kinep na pa cha le adang dangin ana team ji uwin chule nisu film company ten abana film ho tho zom din an team jong lew nu le pa phat sa lo a hi ji chun ananum tapu na hi
azinei dan heti chun phat chi pe in sang khat zaku som ku le gu kum chun langin mang simte to ahung ke chengin pathin go pi cha pasal ni le numei ni anei na hi acha te ho chu khanna es gin min lun nina lun min lin thumna hlingdei hoi lina kim ngai ching tu hin sangai kot wang khwa azi acha te acheng ovin a hi ami hi na ama hi mi pon tho ta hi in na to lama pasal kim khalin a phajo pun mi kim khat in chol theilo le a hat mong monga agel ji un robot tia to le ta koma min sa jong amovin a hi ama hi mi feng ta hi in ho pinum ta a het kha lo jong akivo pijing sa banga ho limpia kidai pijing thei khat a hi in athanop na alung lu na lam tia ga seidi aum be pun nga sei thei pen di chu in sunga to le tham di ho chu to chai ma sat ding chuting ichi num iwa num i bol num om le bol di ti cho hin to le tham de poi mo zo si to chaya anwa ta ni wa lungdim lungdon khoi sat be ya lungmong sela zan i mu di chu athanop na le a bol num pen a hi jingin a pha chum lo di khat ga bola i ma chahi lo di khat a phat man tam ta ga su mang di anup lo na pen le a bol num lo pen a hi jingi adam mot hung ke pat dan anat hung ke pat dan hi jingka tho in khu amu chin thei pun he chun aji pa a kovin thilum dan ho chu a sei pi in aloi pan jong om dan chu ina kivet kol jinga hi thei ding din munin agel pun aman wang ni danga het kha lo heto banga chu khalo a hi ji chun hung pha pai tan ti ti in doctor chi de jong anom pun hi jong le asu piu naw ho ke phat sa dung zuin amanu le da thu talowin sisipur district hospital a kivet koldin a hin puyuvin midlam boy a hi ji chun midlam ve ho doctor ho kivet sa dingin doctor pun jingka lam som le khat lang le beb de hi ati piuvin a hi na asa thu lel be se jong hi pun chule lockdown lai ta hi ji chun doctor mundang zun lovin asei pi phat chu anga tawin som le khat in jong doctor pai kit pun ticket dung zuya ahong ke tolo le som le ni le akim verin ahong chang be puvin hi hi chun doctor pan ke vet de hi pui medicine ho vet de zo hi ain ti pi uvin ticket atha la ke uvin doctor pan avel le anat na he do zo pun CT scan la dingin a sei pi in CT scan la na di chu chur chan pura ho aboi ji chun phailanga la ding hong ngai tan CT scan be ya chu anat na ki hello itizen ding ipilo pi dham ti he theita lo ji chun phaila ma din refer a hin bolovin oxygen tulwa hi theitalo hi ji chun oxygen tu jingovin ambulance a hin ngai to ivin amu phat uvin oxygen pu do aphal ta povin aji chu lockdown lai ta hi ji chun oxygen hall a ha ma jingin oxygen be ya chu phailam adel pi lew lam ka hlungman lo a boi diu ji chun in sungmi tele angai na ho cheng chu taw the chana tawin district hospital a hi theidan dana avet kolpi divin doctor ho kom athum tawin doctor hon jong ahin phalpi win drip ho akhayun bol thei chan ahin bol tawin hothim di kun lamin keso ho panla na zalin oxygen chu ahin mutheiun he jong le district hospital a doctor ho koma taw tho avet kol diwa aseyu ama hon jong abol thei chana pan alawa abolu ahi ta ji chun oxygen le drip ho ippm atu ho bod a kipu do jing di chu ha sa ta asatawin ama ho gel lo lam ta in bp stock zo anahi in hin na le dam na pe thei chung pathin khun angam thlajing tawin a hi he jong le pathin phat sa lo jong hi in tin jun ni sim ni zan lam pung som le akim vel chun angai chengda thlan alei sit hin khu anabe tan a hi alungdam sahi apin na azia cha to lungmung le hlamung ta chen na sangai kot wang kho avui limin ana in aji pa langin mang simte in aji ala lel dan le angai dan phai apu hlungman lo dan ho asein ahi theiding le ambulance nei zo si hin oxygen jong nei tha lew phathe in ti tin adei sa dan asein chule lockdown boi lai ta hi jong le agel khoa hin boi pi ho mimal hi hen CSO ho zo si chunga jong ki pa thu asein a hi dana chung hi jong le iwang phatnaw khat chu angai lu ho ching ki su khom the hi jong le atam join adel thein
lockdown lai ta thina tu ho weeding dan government in dan asim sa jong le mitam ta in kilom selin vuilim thein ana omin a hi